watla kanat election jong kajala kampat penbena setia ya ki election MDC haki ardli dis council kata ki HDC bat ke HDC kau VPP ka belong ka weni ke seng partai kalapan kre shat ya ke election MP khamtam hadin ke jingjob kan burom jong ka ya ke election MP ka belang sudap kau VPP haka press release kala plaj ya ki kartong haki bon tali ki constituency haki ardli ki district council bat haka ni ka kynti kau VPP Na Nongthymmai kala sei biang dau Bah Winston Tony Lyngdoh bansia khun yek election MDC Na Nongthymmai Constituency na ka tiket jong kau VPP kumman chupan kan mau hang ni ba Tony Lyngdoh ule khun teng yek election arpulai Na Nongthymmai Constituency na kau VPP watla oni Rangbah khlem poi sak thong hynrei udang yo pat yek vote haduh 20,000 spa nyopolai vote long ro we ne Rangbah ba don kemensi mencekri ya kejat benriu bat beran kemensi man pen klan ya ka parti man pesotho iki pajba sepang ka sanchar khadar ka pakhoi ka pasuba bat ka pi ke ni kenti ka sei biang dau niu Rangbah uban sia khun pasha ikinu kinu ki kertong na ki pat ki parti la ka de UDP NPP TMC ini kinu ki kertong ki ban sap pen kertong Na Nongthymmai Constituency kajing sei biang por jong ka VPP ya ki kartong jong ka kalong bakan pensuk ya ki kartong bakin penitho ya ledi syaki pajba bat baki pajba ro kini tho ya la ki jong ki kartong bat ke baki pajba ki la ban bishar ya kanu ka parti bakin jet election MDC bat ya kinu dan kanu ka briu bakin pha cha ka district council ka ban se ai site ya ka jimye jong kari bat ka jat benreu ya ka Nongthymmai Constituency la mi khamat da MLA jong seng TMC bat ha ke MDC udai MDC ubarang suklat shan bat ke parti ke balapan kre shat ya ke ni election MDC Na Nongthymmai ki longkau VPP UDP ke NPP bat ke pat ke political party ke bangsa bo iki kartong banyak khun ni election cha ke election MDC ke bangsa long kanu ka por bakat na election jong ka jala kat sapen banano ya ke election MDC kipai pak ke baju kuli na kapor yanu ka VP kan penyeng na kane constituency la ni na katay constituency kipabon ki kartong ka VP kal de pen banala ka de hapo Janja Hills bar hapo Khasi Hill bar kumalong mynta ka VP kala de pen nah kabon tli constituency bar non Na Nongthymmai kan penyeng da Bah Winston Tony Lyngdoh uban sia khun ya ke ni election MDC kaban sawan kumbalong mynta dai tang ka seng VPP kapal depan penbenaya kerteng jongki kertong ke bansia khun yaki election MDC haki ardli district council hakani ke jela kata hapo ki HDC bar hapo GHDC